Sweet or swallow? Swallow. Welcome back to my channel, mga ka-mindset. Of syempre, siro kibaw na mo kung taga Cebu mo, naata diri karon sa Ayala Center, Cebu. Since ako ta diri karon guys, Valentine's man gapon, mag-fast talk ta. Nga na to mix og taga-asa ta. Kuan, I'm Angelica pa kanya taga Tisa. Yung sa mga Angelica pa nga liban. Wala. Ikaw mix, sa mga ano, taga-asa ka. Taga Ray og sa Tisa. Lara yung tisa, inyo ha? Ay, Ray ako nga Tisa. Isa, okay ba? First time nyo, sige na mag-lag dali no? First time. Okay. So magdaman sa dali guys, kumusta naman yung Valentine's gapon? Wala, okay. Okay ba? Nag-date mo duwa? Wala, okay yan. Ako okay ra. Sige, maglingon-lingon ta. Okay naman ko no. Magkuha ta fast talk na guys. Sige, sex or chocolate? Chocolate. Sex or chocolate? Chocolate. Lights on, lights off. Lights off. Lights on, lights off. Lights off. Spit or swallow? Speed. Spit or swallow? Swallow. Eh! Sige, ito yung nga to, mix og taga-asa ta? Ako pangalan kasi John Paul Salentas og nagpuyo ko karon sa John Paul anang Labangon. Labangon. Ikaw, mix? Ako na si Janel de la Piñal, na ako puyo karon sa Sargusa, Loginsan. Kinsan? First time mo dali? Oh, First time kagaro dali? karon pa. Karon pa. Welcome niya. Kumusta yung kuan Valentine's gapon? Okay ra. Date, first date. Oo. Ikaw, kumusta yung Valentine's gapon? Awa yun. Wag yun. So maglingon-lingon ta kay wa man gyud ko no 0-1. Ba mo fast talk no. Okay. Sex or chocolate? Chocolate. Sex or chocolate? Chocolate. Lights on, lights off. Less on. Lights on, lights off. Off. Unsa paborito position? Paglingkod lang. Unsa paborito position? 69. Unsa kito nga to, sir? Taga-asa ta? Nello from Cebu City. Cebu. Ikaw, ma'am? Yancy from Cordoba, Cebu. Mo ba? Pero dugay na mo, sir. Kuan, mag 1 year. 1 year. Congrats. Yan ko sa Valentine's gapon. Okay naman. Okay. Okay. So, okay man yung Valentine's guys. Ato ba tanong sila fast talk, sex or chocolate? Chocolate. Sex or chocolate? Chocolate. Ang tinawad, ma'am. Chocolate. Lights on, lights off. Lights off. Lights on, lights off. Lights on. Spit or swallow? Spit. Paboritong position, sir. Ayang. Kung sige tayo name na to, ma'am, huwag taga-asa ta? Isabel Chan, kan, taga Kinasangan. Kinasangan. Silingan ta, parduman mo Ikaw, ma'am? Ishi, taga Bulacau. Estudyante? Oo, estudyante. Ikaw, sir? Joshua taga Talisay. Silingan na kayo. Kumusta yung Valentine's gapon? Okay ra. Gi-surprise ako ni nila to. Ay, nice. So, muna nindot, yes, huwag fast talk. Lagi, okay, magkilang Valentine's sila. Sex or chocolate? Chocolate. Sir John? Oh, sure. Sex or chocolate? Chocolate. Sex or chocolate? Chocolate. Sir John? Lights on, lights off. Lights on. Lights on, lights off. Lights on. Lights on, lights off. Lights on. Okay kayo. Kani, spit or swallow? Sweet. Spit or swallow? Swallow. Ikaw, paborito yung position. Doggy. Ang sige ito name na to, ma'am, huwag taga-asa ta? Feli Bihona ang pangalan, taga Davao jud ko. Taga Davao. Pero na ako sa Lahog nagkuan. Nagstay. Dugay na ka dali, ma'am. Bag-ura, Magura. months pa lang. Ay, ma'am. Ma'am, kumusta yung Valentine's, ma'am, gapon? Wala ko'y ka-date. Okay, ka-date. Oo. Nag-work man po akong partner. Mao day. So, lingaw-lingaw lang ta, guys. Kaya may ka-date si ma'am. So, mag-fast talk na. Sex or chocolate? Chocolate na. Lights on, lights off. Lights on. Spit or swallow? Swallow. Kami race karong March 29-30 sa Cebu Safari Park, Race Through the Wild. Ganahan mo, suroy lang mo. Register mo online. Nami, makita ninyo sa page sa Cebu Safari. Na QR code and then register. Ante, nagkunsunsa mo ka na, eh. Ngitag lucky. Hoy, Valentine's gahapon niya. Correct. Wako tagay sa kong sugar daddy buwak so mangita ko ron. So, nangita mo ka mag-fast talk tabi. Sex or chocolate? Chocolate lang Ay, Sir John. lagi kay ang sex mo lang gihapon og pilion wa gihapon. Matulog. Lights on, lights off. Lights on para makita. Diba? Spit or swallow? Walo lang sayang manggod. Sige, ito yung nga na to, mix. Huwag taga-asa ta? DJ Barbie taga Mandaue.
Barbie. Ikaw, Mix. Bayamil, Iloan. Liloan. Kumusta yung Valentine's? Okay lang. Ikaw? Okay. Muna mag-day. So, mag-games na guys. Last talk, sex or chocolate? Chocolate. Sure dyan. Sure. Sex or chocolate? Bot. Lights on, lights off. Lights off. Lights on, lights off. Un! Oh, Yes, of course, on! no, ganun. Split or solo? Solo. Paboritong position? Bakhag. Guys, support tayo to Migo guys ka vlogger. Please like and follow. Search ninyo Bayamil Vlogs. Sige, nga na to Mix. Huwag tagasa ta. Grace May. Taga Karkar. Karga. First time mo, dali? Dili. Sige na, gara, dali. Oh. Message siya rin. Ikaw Mix, tagasa ka rin ano mo. Lovely. Taga Karkar. Karga. Okay, dari. Chicharon. Okay. So, kumusta yung Valentine's Day? Dili okay. Di okay? Ikaw? Dili sa okay. Sige, so mo ni guys. Maglingaw-lingaw tayo guys. Fast talk guys. Kaya di man okay lang Valentine's. Sex or chocolate? Chocolate. Sure dyan. Yes. Sex or chocolate? Chocolate. Lights on, lights off. Lights on. Lights on, lights off. Lights on. Spit or swallow? So, Spit or swallow? Kung sige ito yung name na to Mix o tagasa ta? Hana. Tagasa man. Cebu, dili ra. Happy birthday. Huh? Happy birthday. Taga Sibora. Ikaw Mix? Anthony. Tagasa man. Derera, Cebu. Taga Sibora. Ano sa'yo kaso? Di ba ito? Joke lang. Joke lang ka lang. Kumusta ang Valentine's Day? Okay raman. Okay. Sure, John. Okay ra. Ikaw? Intera. Dengan ka date? Yan Best friends mo? Dili. Yeah. Okay, couple. So, bitaw. Okay kayo. So, mag-fast talk ta guys. Kay okay man kayong Valentine's sila. Sex or chocolate? Chocolate. Hey, sir! Chocolate. Sex or chocolate? Chocolate. Lights on, lights off. Off. Lights on, lights off. Face off. Diba? Spit or swallow? Swallow. Spit or swallow? Swallow. Ito yung name naman sir. Tagasa ta? Lee. Sa Liluan. Dato okay ka sir. Ikaw yung tagas Levi's? Dili. First time mo dito sir? Dili, sir. Ano namin maglagan? Okay kayo. Ano sa'yo yung name ng mama o tagasa ka? Ani. Liluan Gapon. Okay kayo. Yung kumusta man ang inyong Valentine's Gapon? Okay ra, nagsorry-sorry na diri. Date mo Gapon? Oo. Diba? Malipayon ka ng Valentine's Day. Sumutan na ta. Fast talk. Sex or chocolate? Chocolate. Sure na dyan. Yeah. Sex or chocolate? Chocolate. Lights on, lights off. Lights on, student. Lights on, lights off. On. Lights on. Spit or swallow? Swallow. Spit or swallow? Spit. So kamo guys, pautan no, spit or swallow. Also guys, wash out again kay Ma'am Phoebe from Australia, our star sender. Thank you so much Ma'am Mama Chup Chup. Also guys, please like and follow Phoebe and BJ. That's all for today's video. Mindset ba nung sa natug mo ipalo sa kanyo Ma'am Seray.